tunggal may sa katabi. Dati, when nag-price ko sa mo, dilaw. Kadagiti, nyaman nga dati ang gilaw-law tayo sa taado at price ti pakalilawan. Tunggal may sa katabi na. Sa demo amo. Dati pala nilalasa ng kinatao tayo sa iso nga. At dati tayo kumalang na system care mo at dati kumanga sisikat karapat iti apo. Kati apo na tayo baybayan. Manyaman na giti. Papaspasama ka doon tayo. Dalaki ti at dati kumanga. At dati nga sisi kudno. Pagkayaw kin at pamatik. At pamatik iwan na maksat. Nasaan kiting ag sa bungasig. Gusto ko magaroon, kanayon main type na panuluto. Tatay tikas ta, malakaman tayo. Nagitibanag na kayatan tayo. Itigay tayo nga lubog. Kantay bak na iti Diyos, idalan na, ititunggal, anak-anak. Itinaigat man, nagalan. So amin, ananipod iti po nagtungga na tanta, isulat ka. Kaapay kayatin na iti Diyos. Akas ko na ama palintag tayo. Anan-anay pa'y kadag ito, itaklong iti kasta. Itchay garod ko nga, naalaan. Anan-anay, iti day tagarod. Akari, iti may sa Diyos. Nay pa'y ngarod, dagito yung abanbanag manin itagan ka dito. Kadagiti so amin niya nagbitla ditong galmay sa kanya tayo asa. Asta, anay paay. Una na ay tatay. Makutbuton tayo kano. Dagiti iso. Asirip. Anay langitan. Anayan tayo pa'y kumakano. Kat at to'y garot, iti pa nagdawdawat. Imay garot, iti so amin dagito'y asurat. Akas umunawat ngayon naggarot asagidon akas. Inakmut panangyabrasa. Galmay sa kanya tayo, adawak man iti danom iti biyak. Iti kan kaurasan, putno kuma, nga ta kanya tayo iti dahi tanga pinatal na. Kadag iti puso tayo, akas ko na natatay, kaputno kuma. Kuna ipampag, iti saksakay, kung galmay sa kanya tayo. Tapos iti kasta, putno may kari tayo itat nga kanito kan kaurasan. Iti tayo apa namin, daton iti pagpagigyo. Nyapay ko na, matay-daya ko nga sintay garot. Ang maaramida nita nga kanito kan kaurasan. Ngayso iti pagayayatan, iti may sa nga Diyos. Akasin pa ay matlang iti so nga pangulo tayo akas pangablaw na. Nga iti so kumagarot, nga unpunaan tayo. Akas iti so garot, ang mabasa-basag man kakapsat, tapos basta maan na garot at kurang. So amin nga nito si amin kat ni Apo Diyos din tayo inon ko na. At nagarot ang mga inanama tayo to, iti so garot, lumay to at siyan ko. Akas ko na namutlaan dito yung Matthew 6, iti ko na dito eh. Takto iti basta malaw na wagan iti kong galmay sa kanya tayo kat iso kumati pang pangrunay iti kong galmay sa. Iti na espirituan mo ang kapityan. Kastoy iti panagit ko na palat nagkakadag ito'y abanbanag. Nga antay magpuputan na datalat tagarutan iti sanguanan tayo kadagitang papakasapulan iti kong galmay sa. Kat anyan kung punak managkasa. Ngayon tayo garot ang masurutan namin dagito'y may paay nga putno dagito'y sugarot at tarikaday. Kawan doon, di po naman tayo. Iti sugarot, umay tayo sa kapag-nakapnar. Kasi iti sugarot, asang sumarunong ngayon na, asagitan. Sanong nga napupal iti sugarot, nga may sa wilo iti pag-ini Kristo sin tayo dagito. Natumat-tumat iti pang nakaipay iti kung galmay sa kanya tayo kasulang naman lang iti ulo ko rin sa dose. Alaat man iti sugatlo ng ganay iti sinpukunanan. Tempo nga kasukunanan o basigod iti tumasigod. Iti suamin, taapay, pakitan digiti suamin, ibanbanat ka digiti sugarot. Amanipot matlang kanya tayo agkakapsat ka digiti suamin, makitan digiti suamin. Sumakas pasama at nakumagarot nga putno magtalgod tayo. Tayo tunod tiyempo na iti tayo taawan ko ti panaglagaw, taapay. Nakasagana iti tunggalmay sa kanya tayon. Kat sadyay kumagarot.
iti palagan anay nga pan nakaipa, iti pagpagita yung ngay sugarod da ito eh. Iti sungat ang runaan. Ngay pagpagay din na sanpan nga espiritu nga uray da lang isangit ka dagiti suami nga palang niya pa kayo dagito ida. Katsabay lang kuma. Tesa jay nga rod niya kantayo dagiti suami na kayo iskan dagito nga banbanag da. Munti kasta, itintay pa nagtip-tip-tag iti da ito'y akaurasan din iti mapasungat pa iti agnanayon. At dagarod ang magununang tayo iti dayta. Ngay sungarod nga kaskunang biyag nga agnanayon. Kaya man yun. Balay, dagay di na sarili ang
Misioneros mo iti gloria, nagsaud, grasya tiya